A tecnologia do RNA yangalala tuna yangalala yeye to yangalala tuna yangalala totu siamini na munakadila iswe sendo tunatambula atata mama aleke bizeno babo tenda twalanda iswe moyo tunatambula mama foto tata mena yangalala tu yangalala Bino babo soya mula masumwe bizeno babo twenda twalanda iswe sendo tunatambula yangalala tu yangalala yangalala tu yangalala eye kapo Yesu kakatufuile muisu tomwe muisu mayangiko muisu kiese yangalala 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 ndolo 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 eya ya kiese kuna Zulu eya tata mona mukedika ndolo 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 tata mana mama tata mana bidongi no tata mana ma ndolo kwetu kuna Zulu ndolo 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 Bom dia.
Bom dia, bom dia. Consegue me ouvir? Bom... Boa tarde. Aham, estou. Estou a te ouvir perfeitamente. A saúde, como vai? A saúde está boa, graças a Deus. E a vossa? Também está indo, graças a Ele, o Criador. Estamos bem. Amém. Daqui a 2 minutos já vamos começar. Ok. Oi, como vocês estão aí? Estamos bem com o nosso clima de vai que não vai, frio, sol, ao mesmo tempo, então estamos indo. Graças a Deus. Aqui também é a E, mesma coisa. Tem frio, tem calor, muita coisa, aquela mudança. É assim. Tuminang telefona na yun ya. Yenya. Dirandi mbadega tuminen telefona na yun ya. Be Betila. Betila. Dirandi mbadega pananen temagafana na yun ya. Betila. Betila. Makwaya. Viokale. Di mbadega tuminang telefona na yun ya. Yenya. Dirandi mbadega tuminen telefona na yun ya. Betila. 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 Dirandi mbadega pananen temagafana na yun ya. Betila. Sélection. Kiambote no kwa yino onso no nkangu ukundandanga mono wa mwaneno mono wa lekeno mono wa nkundeno Maria Masamba ngizididiyaka mu lumbukya unu lumbuketu twakubika kya mokena mwa mundingeto ya Kikongo vava kimvuka ketu vana nsanda ii unu ivava tuvuandila vava nsanda tuina vava nsanda tumokenenanga mwa mundingeto ya Kikongo ndinga mfunu ndinga mbote kikidu ndinga ya nkulu zetu idinavo muno kimwena Kikongo nsoniko Kikongo ntomavuvanga imwana ndumba ngina kanti yatoma kuza kudisunzula mundinga ya Kikongo idinavo kiambote kieno kwa yeno wonsono luta kutulanda mulokole kyaki kwa yeno wonsono mpe lusinga kuza kutulando kunima kiambote kieno mavimpi meno awe na kiamboto koko lunsonekena basivo yazaya awe lunina mavimpi meno idinavo unu nzenze totunayani kanzenza mpambako nzenzo tomenezeka na kwanza ya mvimba unu kikilu vavancha nsanda tumokene na vavancha nsanda tukadila kikilu vanancha kiozi basivo twamokena ii twamokena kaka
mwamundingeto ya kikongo ndinga kikilu ntoma zolanga ndinga mono kimwenanga ntoniko ndinga tomene zaya kikilu kani kuto ngita leka ntamuzanka kampendozi zame mukikongo zikuizilanga idina vukikongo indingame zola ntoma yo zolanga kiambo tekeno kwandonga ontono isinga kutulanda kwandonga ontono luna kale kintu adi yo yeto mamusinga yeto baba kimvuka keto vana sanda unu ivava tuvundila ivava va tumokenina idinavo enjenja memba kidi luta kumona kala ndonga inzeye ndonga mpeka kabanzeko kanti otomeneza yakana kikilu uno yani kikilu ntoma mokena yani kanti mono kilenda kunsunzula ko kanti yani mosi sekeza kwa nishamvano mvovo yani mosi katoma kudisunzula katoma vova yani nani kuikatuka kuikikala yani mosi kadivovila kwa ni mono kilenda wamekusunzula ko kadi wampwena kena idinavo kiambote kyako Mama Sofia. Kiambote mama Maria, kiambote kangwa onso atakutulanda amono kizevo vakibeni mbote kikongo kasi uno sivova yenu luzaya kadiseva luseva kadi yoka tukwendela momo male mingase lunguwe male papa na kulendele komono kosi baka voyatela mesa ndolo ye ni kwa tukwendela mono Irma Sofia yenukululuzeye mono Irma Sofia mono kwa Angola mono Musidamba kuna wije hakuna tsoso kaiutu kila kasi hakuna Luanda ikudidi kizevova kibeni kikongo kasi gwai kimbote mvimba kasi vova mvimba pasi kasi unu posi tukwetela kaka yopila tunuana kaka yuna tunuani na ikikongo yedukululuzeye Ma Sofia mono izungera kwa ngisi di kulubana kimbote ngisi di pasi foto amoki na bifioti ya tutondele Mama Sofia uno kikiliwoka katukwendele kikongo tunuana kya uno tupete nuana yetu tupete sunde kikongo kikilu idinavo kiambote kikilu kinavo otomine kudisunzula ekikongo mpe tutatuma kyogwa kanana vokongeo vovele vokutoma kyofofa ko kanti utavova idinavo yeta ontono tutakulanda wow utuzai santete kyamvu ayantika mama kumagimbila mono muna yomvu amvula kilenda ivova kuna kikonkasi lendi ivova muna kiputunge utsadisa muna 1997 yatika yibula muna mvua funda dimosi yevu 1900 quanto? In 97 muna funda dimosi ye 1997 funda dimosi kikongo mpasi kikalanga yeno lutakutulanda lunsoneke na mono mbedi yake mpu mambo kwa mikikilo ikumbu lutusoneke na ndete 1997 lutusoneke na muna kikongo mili muna kikongo funda dimosi yenkama nana yentambo adi amyamfu iwawu nananga ndendele iwawu dolo kwezi imuna mfuo bayantika ogimbila wawu ensatuyo ya gimbila weya yantikila muna nkantela wa munavu mono kikilo nanga gimbila zola ntoma ko zolanga wey wa yantikilo mama gimbila
leka kakaleka kinasika mafu mono nganchikili kwa mekimbila utuzaisa wedia utukama ntetu wedi ya nchikila oikele mu 8 ano ne mvula Tambuadi Tambuadi ikele Tambuadi nana mvula nana Tambuadi seti mvula nana yati kidi songisa yo tatu yimbila ikele vova kuna nguja mama nzolele gimbila ele kutula muna korali yana fioti kasi mono kala vova ikele vova mono kizolele gimbila muna korali kasi mono zolele gimbila muna yo microphone mono ikele vova yo yo pila mama vova kasi kwa katuna yi grupu ko instrumental yo au yibila kuna kora nge ele kumfila lumbu mosi kaka yimbila itina kwa mudamu kizole yimbila korali ngekuzole yimbila mundonga ya onsono iya ngele ngati kidi bula atambure tambur ngele kota muna ya dansa ngati kidi bula tambur muna mvula kumi yati kidi bula tambu muna mvula kumi ya ngati kidi bula matutu yo flauti muna kimpu flauta yetu ikala kalulendi kina diaka kunze ana fioti lufuete kwenda kuna koral kikwenda yatikidi kwa babula flauta matutu no ikele bula ite 16 anos mbwene yo grupo instrumental yatikidi kuna nzonzambi grupo instrumental ya Juventude Matoko amvovele kwa kuikota muna lumbugia tete ngele vova monzolele ngimbila kwa kazolele kwa vovele akatuta sosa mutu kayimbila ingete ele kwama muna lumingu ilende ngele kuna Juventude avovele grupo instrumental kaenako nani gimbila mutu mosi kaka kele kuna na atu ole kaka Juventude iyo grupu akele kuna kalendi yimbila kumujambo atu wengi akelenge muna kumbu 5 sambano kakele afwana amono ngiyeli ngatikidi yimbila awidi andingami mbote avovele nza uyimbila kwako ngiyeli pe za 7 yanu kai na za 6 yanu kuna tsuka ngiyele tele yatikidi yimbila wamwene muyimbila kenaki mbote tu vanga cassette tuenda to gravar cassette ele tu vende kuna ilungisi kuna 1997 tudidio cassette yatikidi teka mato atikidi sumba to atikidi mwana mosi uvai kidi muyimbila kenanga Sofia yatika diambo te tomene kutu satila engia nchikilo wa yanchikilo gimbila tu yangalele tu fia ukidi wa utukamba kia volenda sungamena kaka unainsungamena mnantu wa nkunga wantete unawaimbila kibaki si na mvovele kizeko vo lenda sungamena kaka enkunga una wantete ngeyo waimbila una wavai kisa kikilo ndio yo Sofia nkankunga wantete waimbila mikunga mengi inanga kumbu
nana ovoa kasi boti imbira kamosi. Ayo kunga são dois lugares da eternidade. São dois caminhos da eternidade. Meu amado, qual deles tu vai escolher? É agora o momento da decisão. Cristo vem vindo para te julgar. Ele não demora. E eu com a minha liberdade, liberdade, todos querem liberdade, com nossa liberdade. Tondele kikilum tondele idina vo o wanto onto no beta kutulanda nanga babaki sikalavu yani kwa nikikilu njoyo Irma Sofia ndo natuta ile wow kyuvu kimosinzolele gyuvula kwa mama Sofia kizeko yeto kadi to Kongo tuina tuwa na Kongo dia ntotela kizeko kuna kwa ngeye unkento ambote wina ungimbi mpe wina Kongo wina unzaisa nteto voa zaisa mpenkango onto nuta kutulanda kwa ngeye kikongo nsonyo mwena ngaki omuvova o kekina kwa ni keina kwa ndinga ya mwena nsoni kolenda ovova kwa ni vameso mandonga onto utukamba nteto Oikele kule muna idadi 14, 15 anos, inge. Tsoni kele monanga, mujambo Kikongo i tsoni pe kele monanga muvova kuvata iutukida. Kasi wow kumini muyatela monu ibanza kani izaila nje yalongo kamvimba Kikongo mudiambo muyatangu izola ivova kimbote mvimba ki monadia katsoni ko mudiambo indingeto o atovova Irma Sofia utuka kuna Luanda monukia utuka kuna Luanda kuna wishi utuka kuna tsoso mvimba kuna 30 de Janeiro kuna utuka kuna Kikongo mvimba kuna Kikongo atoaze Kikongo kuna tsoso kuna utukila amono ki monatsoni muvova Kikongo tsatu kuti muzaya idiaka kimbote nje pila ivovilanga kiputu ivovilanga bifyoti lingala kandingetu putu Kikongo kuti putu keso peka ndingetu Kikongo ndawo mono kiese imonaka ni mona muntu Kikongo kina vova monupe kiese imona kani muvova ngina Kikongo pasika mudiambu ka izeu kanzeu vova ikimbote mwene kwa muntu nunakatomeneza ya vova kiambote Kikongo kelenda vova kikulu diambu dia singa makukanchi kwa ngeye tutatoma moke na ngitatoma bakisa kiamambu ta vova kiambote kia ku ngwankazi NK Germany kiambote kieno kiambote kizeko keti mwana kento ko mwana yakala kansi kiambote museva enanga mwene ingeta kiambote tata Daniel kiambote keti tata keti mama Facebook uza emani tata Facebook keti mama Facebook kavo vile mama leke Sofia untui kila kiambote umvana kiambote kwa mama leke Sofia kalombele kiambote kumbwani ingeta kiambote iya ina kiambote kyako kiambote Daniel Luzo Daniel komono bediaka meso lu bingila ntete
kuna Lisboa kenange. Kuna Lisboa kena kiambote kyako kwankazi. Luvuva munzolani kiambote kyako. Idina vo unantuka vovanga fo kwa muntu nduna kazaidi vova kikongo kalenda vova unange utavovelako. Kiambote kyako tata Filipi Diabanza kiambote kyako. Kwa muntu nduna kazaidi vova kikongo kalenda kyo vova unange utavovelako. Kanana voko kuna kikile kikongo kya malu mandako. Kanti utato mavova kwa mono kikilu itondele kwa mevo utato mavova ekikongo. Ndolo yendikaka malembe bosi oluaka vova nange ozolele ekikongo kyako kya luaka. Idina vo tufia kikilu tufia ukidi munatoma tambula kikilu emboke loeto basi vouza moke na yo mono le kyako vava kimvuka keto vava sanda. Vava sanda iva vava tufundi langa idina vo tufia ukidi kikilu munatoma kututonda. Tondele kikilu kwa ingi. Kinavo nge mama Sofia, mbuta Sofia, mama leke Sofia, donki umuntu awantu, mama leke, mama mbuta unleke kwa ndonga onto no ita kutulanda. Nge kinavo kumonanga kwa ku nsoni ya kikongo ko unu lumbu, umwena ngadi ya kikongo nsoni ko kadio baki isivu kikongo ndingeto. Mono mpenginova vanleke yaku, kimwena ngadi ya kikongo nsoni ko ntama kuti yakele, kina yenda kala ku Afrika disi yaenda kala vo yakelenge yobana vo diambu bavangi divo fuema ngita fuema mukikongo ya bavo vesele nganti di fuema muna kikongo ale watu bakala banambela mwa babokele nge kikilu vota didi elose lo ako tadidi egwete wako yendinga utavova ke itasompa na kukuvovinko yondinga kanti mono kimwena nga kikongo ntoniko. Wow, kwa ngeye mama Sofia ndonga ikulandanga ndumba ye matoko baze kulanda. Ndumba ye matoko mayeto hakongo. Ntoni be monanga mnavove kikongo. Bomvo vile kikongo ngatu seba mbokelela musivata. Bomvo vile kikongo kizego mwana ndumba bomvo vile kikongo kitimaya kala kibekunsola yaka kwe. Mwana yakala vovo vile kikongo nanga nkento ke kunsola ko zeko kanti diambu kikilu mono ntoma monanga ndumba ematoko mayeto akongo so ni be mona mu vove kikongo mwamuki mvuka keto kutu kebe toma mokalanga diambu danki so ni be monanga nkiama longi fete kubavana muna kubavana engolo zazina mpasibo bakatule ntoni babaka kikilu ndinge to kikongo banatayo omumoko bantula yompe omuntima mpasibo endinge to yenda kako kuntwala nkiama longi fete kubavana ingeta malongi lendi vana ayetu kuna ngola tu mona tsoni mundinge tu kasi mama Maria oukele kuna Afrika do Sul muene mama andumba toko ana fioti muvova enanga yo ndinga uzulu kosa aukulwa zivuva ndinga kivata kasi yetu otu kwenda kupe kuna Congo Democrático RDC tumona o aluba o avovanga asi aluba ndinga wavovanga kani munzoe nanga Brazil Afrika do Sul kani atu aluba munzoe nanga ndinga wavovanga anau azevova ayo ndinga aniki luba vova lo avova chiluba kani lingala Swahili vova kasi yetu mungola tubanzanga vo ndingetu kaka ikiputu kinga akiputu peka ndingetu ndinga ikimundele ndele yetu ndingetu kikongo kimbundu ngangela chokwe ovimbundo ayo ndinga kasi yetu mosi pasi kaka muna
muna xikola né tu songe sei mvimba muna yo nível mwene o atu aquele vova aqui Congo vova ndinga kichi aquele vova musivata aquele seva kasi unu tu mwene vantagem ina mu vova ndingetu mujabu kani vova watu tuna kwa Brazil kani wenda kuna nzonzambi mosi ati kidi yimbi la kiputu atadi dia vova se no nge musi Afrika yimba ndingenu ichimvimba ya ndingenu amuntu yatikidi banza ndingetu Valeri inanga yetu katuvana Valeri mundingetu kinga atuankaka mudia bosima brasileiro kaena indinga inkaka ka português putuka kiputulukeso kaka vova yetu kutukatuna indinga kundinga indiano kakaena yao kasi kavova ipo ava yenu kutu tipo ricos lunanga mvuama luna mudiambu luna ini bandinga yingi mvimba kimbote mwene iyatu akwako utavova mambo makinchi atwa ulendi vanga palesa ulendi vangisa ankinji moshi muvovina kaka amambu makisinti alambamento awei tu vangilanga wei tu vovilanga wei tu lambilanga wei tu vangilanga munanzo yai amayakala atumukota yenanga muna yo sala mufuta yenanga mujambu awa alendi wa akimambu ivanga makakuna Afrika munu yatikidi vova yetu katuvana Valeri mu mambu metuku kinga atuankaka monai antuankaka azolele akala mu fuluki yetu kasi kakena tufueti vova ndinga zetu aname aizi kuna kwa Brazil utatu uzole kuntatu atikidi vova mama mono nzolele vova kikongo yenuka alu vova papa yetupe tuzolele vova kikongo mwene yetupe tuzolele vova kikongo wa ane tupe atikidi mona imbote kwani muvova kikongo eta tulendi tufeti vovanga kani tuvove kani katuvovele ndingetu depois de 20 anos 30 anos andingetu bosi ivila tukavova idiaka mwene bosi tukalavova kakatu kenei avô que avova avô pai amakaketu akele vova kikongo andingetu tu vidi si yo ki sintietu katulendi vanga tulendi tufeti vova mudiambu tunakwenda munatsizanda kasi kani tu vovele tu lundi di culture tu imbote muvova wa mono atikidi vova atikidi mona importância muvova kikongo imbote vile katulendi sisa asizetu tu vovanga tu vovaki alingala nze atwatuka ku Kongo dingala mbote tu vovai kasi kwani kuluaka mukikongo akinga akongolezi kaka mona tsoni ko muvova dingala muvova ndingani
yetu kaka tukona atsoni bosi abanza yetu mono yikwavata kinga ka wow kutufweti vova iwawo kikilu mama Sofia tomene vova kikilu ngiangalele zaiza kikilu ndudo koma yetu akongo bemona ngentoni na vova kikongo yetu kwani kaka akongo tumona ngentoni na vova la ndingetu vona kutu vana vandonga uzolele ko baza yavungeye umusi wiji umusi mbanza kongo umusi kabinda kuzolele ka kutuko baza ya diamdankise baza yavo mono inkongo kikongo ivovanga kyongolo yetu kwani kaka akongo tumona ngentoni kuna Afrika tsuki mona muntu autuka kuna Afrika tsuko kakone nkumbu ya ndinga nti yawo ke balendi kutuko tata Danieli kavo veliani musimbanza Kongo ingeta tata iwowo kikilungwa nkazi luvufamu idinavo kwa yenu wana ndumba kutulanda voluta kutulanda ingeta tondele kiki idinavo kwa yeno onto no peluta kutulanda nduna una yentatu iwowo kikilo papa Filipi iwowo tomene ovova iwawo kikilo idinavo konso kwa yeno onto no luta kutulanda ingeta tutondele kikilo tata tutondele iwongita vova kwa yeno peluta kutulanda nduna una yentatu kamokena yomono mbila tutamokena yo mama Sofia masono meto ma WhatsApp menava vana lumboke la luntsoneke navo ngempe ozolele to amoke na mpasi kuto avange lumbu yeno mpelo amoke na yemono kanti muwa umpetu tamoke navo nsato aboke la unayawu pasivo wa koma mpedi yako elongi wa vana mpengindu zaku ku monitoniko masono meto mansingeto mabokelela matutu keto kinava vana menava vana lutuboke la mpasivo lwamoke na yoyeto kintwadi idinavo kwa yeto Kongo ketumoni ngintoniko kwa ndumba kikilu ya matoko diambu dimo sitia kantoma monanga la kutu kwa ndumba ya matoko nanga wongita vovela ndumba ya matoko kanti banani basundi dimona kikilu enchoni munavove kikongo yeto akento muna imvuka ya onti ya kikongo toma monanga wana makala batoma kutusundanga kanti vavancha ntoto yeto wana makento tusundi lipo yeto wana makento tunina ndonga kiambo tekiako mwankazi Tilson Kivila kiambo tekiako idinavo monanga yeto wana makento tusakidi Danieli Tima ingeta toma kutulanda nga lukaya nga mpe live zazituvanga mpasiko lwa susumuna kangwe wa Kongo bazayavu ekikongo vovoka kivovoka kwa yeto kutu tunavo kuntiza mindele tuina tunavove kikongo au kwa mpani zetu basala kuna ngola ya ukikilu betoma mona ngentoni vo mono kuza vove kikongo mpasiko bambokelela vo mono imusifate wana iyo matoko kemekunzola diaka ko imusifata otoko mpevo velevo otoko ondumba ana ke kunzola ko kizoa kwa neki akina mono kuto antido au muna kole ki akina voya zayangavo ekikongo kikilu ndinga mfuno ngatu yadi tonda kaka yakala utakuza kunzolela muna kikongo mpasi mpe yazayavo enzola kikongo ikadila idinavo ndumba ematoko yambule monange ntoni luvovange kikongo tutula kikilu ituvana kikile kikongo fulu unampe vana nkangwa wantu utavove kikongo kuna ediambo muntu ko kuvondele muntu ko kufingidi muntu idinavo
kanti kwa yeto kikilwana makento yeto tusundili mona kikongo nchoni wana makala kutuvova bevova kanti kwa yeto wana makento mukimvuka kyame monanga wana makala benamu yamdangi iyende kuna Alemanya izola mvimba kiki muna 2007 aukulu kikongwa kelevovanga kanya akutani kaka ukulu au yetu muyetu kamutu kaka kelevova kiputo lingala o dodge aukulu kikongwa kelevova mono wow ayetu valer tu monanga yandinga kanitu vaiki di mutie tu atiki di mona kinga andingeto valori mfuno yino mutu mosi yuvu di kwana nani uvanga ankunge yimbila mukikongo yakala diame Paulo Mayamona papa luvuva Paulo Mayamona yakala diame uvanga yadi musiki bokolo musi makela kina gompe bayuvu idio kaka ovutu idikalavo yakala dia kuyovanga nkunga myako gimbilelanga muna kikongo kanti kyuvu dia kanzulele yuvu la mpasi ya zayaka kavo nkunga myako gimbilanga mya yingi kwani minavo mputu kwani mikadila kanti kunga mya kikongo mpe minaka kamunakati wawu engindu myako vo kizeko kiti ngeye mpe engindu zazinavo za nkunga musu wizidi kuna ntuvo kunga musingindu idi papa tusonekene eti ena enkunga myomyo nikwizilanga engindu zazina zikwizilanga kwa yingi muna kikongo vo muna mputu kwani ubakilanga kikilo wekutubevovila muna mputu inspiration muna kikongo engindu zazina wei utuvovesa ntete wei mikadila mundandinga yo itatu yizilanga o kikongo o lingala mwene yo lingala yo ndinge o ikota kala ya utuvovanga yatu nkunga inspiração inkaka yizila mu kikongo o mudingala o muputu inkaka pe muna inglês o francês mwene mudiambu ya ato engi tukala yao mudiambu indendikala mufulu kimosi mbwene mambu matavanga inspiração izi di muna yondinga atavova mambu matavanga mana matavanga muyo tangu ya amankaka pe muna tangu tanga mambu manzambi muna tangu tusambilanga muna tangu itamona munkangalangina bisamente yakala diame yani kasola kifu ibaki la inspiração me muna balabala inspiração mukuiza inanga ifulu yankulu ya ilumbu kunga mosi tutavanga tipo seleção bakidi mikunga ikulu ibakidi mikunga pe inkaka yapa kavenge tu diri mufulu kimosi tutayimbila yonkunga mistura imambo mengi kasi mukikongo ya ukulu yati kulu yete tsuka kikongo mukikongo kasi tata Philip mama Sofia vingila ndete tata Philip tata Philip nani utagivula mama Sofia vo mono ngita diati se moko keto utagivusa Thomas Soneka kwa nani kwa mama Sofia vo kwa mono madi ya utagivu ndolo kwetu mama Sofia muvanga kena vangi dikala musala tunanga mu gravar tuna yonkunga
itavovila matsuka nze yo angeye baba lokalala nane namela mkedika kabudisu kuchaluka yako etia na nongela mkedika kabudisu kuchaluka yako etia tulweke tia tulweke etia tu bakidi tu di fioti yo bikunga I tama ya ipa sangisi mu gravartuna idi tutondele kiki tutondele vava tutomene baki savo omuntu okuvangila ngovo omuntu okusonekena ngankunga yani yakala byako kwani ke muntu akumbaziko kanti yani mosi papa mnankati kwanzo oku vangilanga enkunga myako yuwawo wombe yawo wow mnalanda landi dilakaka mna mama kumankungo momo unkento una mnankati kwanzo ungudi wina mama gimbila kemena kovo mambo mavwanda kaka fulu kimosuno unakunzo ntangu zankaka domingo lumosuka nikako vwando kunzo ngonde zizole nanga ngonde imosi endambu umbazi embazi kwa kukaka wina wow wei onati wei kikilo onati nangavo yesalukia kukyankunga yenzo yowana wei okadilanga kadi zitu kyanenekina wana unabawu pasi mfimba ina kashi kiese kiame mudiambu yetu aoli tu salanga ya kia kisalu iyakala diama pe kisalu kimosi tuvanga kani kasadi dia ya kisalu kunze pasi ngampasi kikilwa kalatau mudiambu tu sala yingi kumbazi exemplo 2 semanas passada mu voyage que kuna 12 dias 12 dias yagala sele yana kasi mwana mengina mwana mosi ja jeune fille mvula kumie tsambwadi hii mwana mosi yakala mvula voix não 20 anos kena yao makumole da pasi mvimba kasi tuzeyevanga kani munzongina isala ya ukulu papa kutu tanguzi kaka vawe ufeti vundanga itanguza ukulu kusala kaka ni kwenda kuna yimbi di wizi dia kunzo kuvanda ufeti leka pe ufeti kazi kilenda kungeze yetu akongwe katukudi di yopila au tukele kula fioti unanga ulamba kala efundi muvanga unanga maukulu te wow kilenda vwanda nje wow muvanga tunanga live ne kasi kama ndembe yakala kama kadiri mwene oyimanisa kwako ndiele diaka ngati kidi vanga mambo makaka muna pipa ndiele gimbila mama Sofia ngila tetu tubaki di muntu weto utakutubokela mu telefoni ozolele moke na yongee mama Sofia kiambote kya kupapa kiambote kumbwa kunani wewe utakutubokela kwa yenu kulu mpangetu Sofia ye mama Maria Masamba tutondele tata nzambi kasakumuna ekakala yenu yesalu kenu inge tutondele Allo
Allo. Wewe nkiadi ambo zoleleza ya mama Sophie. Kavena ekivuko. Ubokele kakampasi vo watu vo besa vo nzambi katusaku muna isa luketo kitato madiata iwao. Kwenda kikuntwala. Tuto. Ingeta tutonele. Muna toma kutubokela mpasi vo watu vana dia kengolo zazina watu vovesa vo isa lukitato madiata tutondele kikilu utata nzambi mpe kasaku muna kalundo koko wina. Ingeta yoyo. Mama Sophia ndolo kwako. Pasi mvimba kashi kala yakala kavanga yaki salupe yandi comprehension kila yao yandi musiku vanga itao katuna kangina ipasi mvimba ko ngina peyana ngina peyana aku chudaranga ngina peya pangine avanga wo kani kumbazi nginanga mugimbila nginanga kuna chizi kaka au muvanga kena sala isalu wana mape imwana ozianu kena ya uyo ndio ufyoti kasi musala kenanga malonga kasukuzanga aruma sukudienu vanga yetwa Kongo tatu sisana yo pila ufeti vanga una ufyoti. Iwawo kigilu iwawo difwanu kinikadi voka tu singiki donti wawa kinu waketeko wawa kinu wafioti onti vo uteko mokene kala muna kileke uteko mokene kina ukuma vo se mwana toko se mwana ndumba kulenda diaka singi kako kadimianti mikuma menekala munanto kanti kinavo muna kileke mwa munda tufete kuba singi kilanga vo sukule longa diaku enfulu singi kai singi kwa muntu vosi kamene nzo komba ikombanga iwau na kaka difwanu kini wau tutondele kiki lukinavo yongeyo papa saluki mosi lusalanga mpasi vo salukeno kizetu madiata diamudanki ukimosi ludiati la kadi tumona ngavo banka kavonkento ngimbi di yakala salukianka ke salanga yampasi ludi batuma vuanda kitabaki sako kyuvu kya mvangi divo rovo kyuvu kya meseivanga muole ai kinavo enkunga mya kikongo ogimbilanga wo utagimbile nkunga kumna kikongo weyo mwena ngao vonge utagimbilela munadingala ovo mpudovo muingelezo utagimbilela vo utagimbila muna kikongo we kikilo ntima kumonanga vo munanika kikilo utagimbilela kani mu kikongo itagimbile mwene anje peshe mwene peshe okakena mumbazi maza muna mbazi maza ulendi kutula muna longa imaza kasi kaka kasi kani utudili maza vimbo kuna kalunga kuna maza oceano pila kamona mwene pila imosi pe iko kani mugibila muna kikongo idina umona aya mona nzambie aya ndolo aya kuna zulu muna nzi
Mkwenda kuna mzulu nzi kati kiwa pasi mu vovai ayokuna we mwena ngale pasi kikilo mutoma start abo we ntoma monanga kanji pasi sikweto yes mvimba waka toka potwakanga yuwawo kikilo idinavo kinavo ekikongo yidina kingana bevovamba mbutavo kiaku kyangani kadi nzoeto nzolele yani vata dia mama Sofia kweye nanga kuna damba kuchosu mvimba hakuna kikongo mama kikongo kuna Tata Miguel wile zako za mama Sofia yani kuna damba kukatuka kwa kuna idinavo mama Sofia situkwenda ngakweto kumfokolelo amuko kietu situkwenda kumfokolelo tata Tilson kavovelevo mama honto no momo ya ukabalongo kila kiko koja mdanki mazu kanti dolo indikaka seus personagens no Instagram da Drogaria Culta Popular Joinville ou na nossa loja, na rua Página. Tata Tilson kavovelevo ondonga wantu boka bazaya moke na boka bazaya boka kikongoko masema uyengudi zao kabavo vanga kikongoko kundamwa nkaka ndavo vavo ingeta ndenda kala endungi diaku ngwankazi Tilson kanti kundamza nkakampe engudi zetu masemeto kebena kwa yengele loko kumakianki ntamza nkaka beta vova kwa kikongo mnankati kwanzo kanti yeto wana muna ntunge aina bamona ngavu kikongo ndingantsodi kabazola kwa ulonga kikongo bayenda kwa ulongo kadingala yendinga zanka kikongo kabazolele kyoko ndingantsoni idinavo yengudi yemasebe nampe yembe bawu yeto wana mpe anakabalongo kako ndamzanka kampe yeto mpe wana katazola ko to longa idinavo mama Sofia setulwa ko to kunsuka wau utuyimbidila kani binkunga bimosi bya fyoti mpasivo twa yangidika kake moko kietu twa yangidika kaka vavancha sanda twa tumaba ko mopepe ye nkunga ku wakani fekete kwa nikaka utuyimbidila ntete mpasivo bantu bayangalala Kikongo ngeta tatalongi siwa sambi aya tatalongi siwa sambi swa elumbuki alumimbu bibila vana moko kasio malawu kuna sisako elumbuki alumimbu bibila vana moko kasio wivi kuna sisako mama selo mama selo siwa sabiswa aya mama selo mama selo siwa sabisa ayonkunga pe upa Otu tata mena monalanda iswe yangalala ebeto yangalala tuna yangalale otu siami mina monasadi la iswe sendo tuna tambula Votu tata mena monalanda iswe yangalala tuna yangalala
atata mama aleke wizeno babu tena talanda ise moyo tunatambula votu tata mena munalanda ise yangalala tuna yangalala. Haleluya. Kanizolelewa ya mpunga wenda kuna plataforma digital bosuwana yonkunga yangalala imasofia o kuna YouTube yangalala kanitulaka yangalala imasofia bosuwa yankunga upa ingeta kikilu tutondele kwa yeno onto no lutulende kikilu mama Sofia yani ndwayo ovovele vokonto muntu wenena yentata nkunga miani kendena kuna páginas digitali unaibokelelwa munamputu vo YouTube ndamu zankaka mwaonto no lwenda sosa kakavo mama Sofia Irma Sofia bosulu kungwanu kwa kuna mama Sofia mpasivo tua manisa kweto vane mbote kwa nkangwa kwa onto no bokele nkangwa kwa onto no benda kulanda munazi página za kuza onto no munazi redes sociales za kuza onto no mpasivo bazayadi aka esalukia kuutavanga vane kia mbote kwa nkangwa kwa onto vimba tondele mu programi lumboki sede ya vova mudiambu kisalukiame vova peki Congo mu vova ya ma juventude a vova ki Congo tondele pe aoso atulende kwa kuya oso akutulanda pe zambi kalusaku munaka lusambula tu telema mvimba tu watika vova ndinge tu mudiambu munima tutasala tufuete kwenda muntwala amono pe vanga nginanga yo esforço ivova kimbote mvimba ndio papa vovele culpa imasemetu kakele kutusongisaku kutusonga katuvova ndinga kikongo kutuvova kiputu watu muene yidingala watu muene mbote mvimba kuvova ndingetu ntanzambika lusambula lufanga esforço tuvova ndingetu kani ma livro tu sumbe ayo ima ifuete kutu ajudane vova kikongo longo ka kikongo tondele mvimba nzambika lusambula vane mbote zaku kwa kanda diaku kwa yakala diaku kwa wana mpe kwa ndonga onto no kwa wanta onto no vane kiambote ingeta bosia nzambi kasambula yakala diame muntu mosi nzambi mvimba nzambi kasambula tangu saukuvova nzambi sambula yakala diame uvani ngolo uvani ayo ngili mvimba ndwenga ndwenga kavuva mvimba ka continua sala kisalu nzambi kasambula nami pe mudiambu mu apoyo akumvananga ivanga ya kisalu nzambi kasambula familia mama Chantali ondele mama Chantali mama Chantali tutondele ingeta ndolo kweto nzambi kasambula yakala diame nzambi kasambula nami mudiambu mu apoio akumvananga ne continua sala kisalu kya nzambi
apange ame ngudi ame ikaka me utsongisa kiko mudiabu kele mutu kokashi yani wizi di kuluanda ngati kidi longo ka ikaka ate wow ya ibisio tivovanga mudiabu kaka mudiabu mono kunavata ivutu kidi kuna ikele 24 ou 25 anos. Ele pega sala que salu e vuto que digo na luanda. Nzambi kasambula yenu kulu nzambi kalusambula mvimbe yenu peluta vanga ya programi nzambi kalusambula kaluyoyi kuluendi mvimba tuzolele amatoko metu azindumba zetu geração yetu atikavova kikongo tuyambula mona tsoni muvova ikoro papa tiso anzabe monu vimba nzolele ya vuva kikonga sikaita lenda kenda yao mudiabu zolele ka vuva kikonga kasikata mona pila idina vo tondele mviba nzambi kalusambula vi tutondele mama nengo Sofia tutondele ingeta papa bueno kwato kikelo kumfokokelo ya moko kieto matondo kwa yeno onto no lukele yetu kinjila lutulende kwa yeno onto no pelu usinga kutakuziza kutulando kunima kiambote kieno tata nzambi kalusaku muna lusala kiambote vonzambo kutulunda dia kabostu kuiza kiasa bala kita kuiza yo lutomasa tutondele yo yangalala tuna yangalala hey to yangalala tuna yangalala totu siamini na muna sadila iswe sendo tuna tambula atata mama aleke bize no babo twenda twalanda iswe moyo tuna tambula mama fotu tata mena yangalala tu yangalala Meno babo sayamula masumwe bizeno babo twenda twalanda iswe sendo tunatambula yangalala tu yangalala yangalala tu yangalala eye como isso kakatufuile muisu tomwe muisu mayangiko muisu kiese yangalala 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 ndolo ya kiese kuna zulu
Ya tata mana, ya tata mana. Mukedika, ndol. Tata mana, mama, tata mana, milongi no tata mana. Ma. Ndolo kwetu kuna Zulu ndolo.